kuvivika kuringana na mantu nada kuvivika yetu analea Yesu Kristo itibangane wetu ogoranapi itibangane Yesu Kristo ya kuura jambaruni na wakura. Watu wengi wamepotelea kwa pombe, vijana wetu hakuna kuoana, hakuna kuzaana kwa maana watu wamepotelea kwa pombe. Ile generation yenye tunataka ya future hakuna, njoo watu wamepotelea kwa pombe. Hiyo pombe hata hakuna kuzaana, hakuna watoto wanazaliwa katika hii mji. Hata masandisi kwa makanisa yetu imepungua sana kwa sababu wanaume wameshindwa na jukumu zao. Wakati wakilewa pombe wanaenda kazi yao ni kulala. Kusomeza ni ngumu. Unasomeza tu kama mtoto unamtoa tu kijijini unampeleka mahali pengine kama ni kwa majirani ili aendelee na shule. Sisi tumeshateseka kabisa, tumejaribu na njia yote na tumeshindwa. Ile ilifanya tukuje siku ya leo. Last week tulikuwa ndoo na huko kwa hizo mboma tulikuta wamama wamekunywa pombe, wazee hata mpaka watoto wanakunywa. Sasa tukaona ni vyema tupange hii mpango ya siku ya leo